саволи дигар. бо як зани узбек 10 сол шуд зиндагӣ мекунам. никоҳро ман худам кардам, 2 шоҳид овардам ва никоҳ кардам. оё ин дуруст мешавад ё на? кадом бародари мо пурсидааст ки ман мақсад бо як зани узбек 10 сол шуд зиндагӣ дорем, лекин никоҳро худам кардам, 2 шоҳид буд. оё никоҳи мо дуруст шуд ё нашуд? албатта бародарои азиз ва гиромӣ, яъне агар мард дар назди ҳамон зан тани нафсша бахшад, мард қабул кунад, агар 2 шоҳид бошад, никоҳшон дурустай, яъне никоҳ дуруст шидагиай. инҳо зану шавҳаранд, инҳо метавонанд дигар зиндагишонро давом додан гиранд. лекин инҷа як нозукиай бародарои азиз, як нозукиай. ҳозир ҳамин масъала акун ман ҷиҳати диниша гуфтуму, лекин хатарҳои зиёд дорад. хатарҳош ба чӣ мақсад? шумо бояд падар ва модароро огоҳ кунед ки падар ё модар, ман як зани ё узбекай, ё зани русай, ё зани тоҷикай, ман мақсади ҳамеро дар никоҳ даровардан дорам. хоб модари ман ё падари ман, ку дар ҳамин масъала мара чӣ маслиҳат метен? агар бигам бачам, ту дигар аллакай худат соҳиб ихтиёрӣ, худата маъқулай марҳамат. лекин агар бигам бачам наку и кора, гапи падару модартона бигирен. зеро имрӯзҳо ҳамин саволу ҷавобҳое ки дар телефон мешавад, аксарияташ пинҳонияи падару модар гирифтан, оли зан ногирифта яхелаш пинҳонӣ гирифтагӣ зиндагӣ доранд. вақте ки падару модар мехоҳад ки бачаша зан бита, мега ман як зан гирифтам. баъд падару модар маҷбур мешаванд ки бига ӯра талоқ куну, ман худам мақсад як зани маъқул ё ки зани мисол мувофиқ, ё ин ки худат интихоб мекунӣ, манам мерам мебинам, ризогӣ метавон, баъд зиндагӣ мекунӣ. ана ки додарои мо имрӯз маҷбур мешаванд ки ӯ занҳоеро ки гирифтанд, онҳоро талоқ кунанд. зеро инҷа падару модар бибин огаҳӣ ки надошт, бадбахтии анамин фарзанд дар ҳамияй ки зиндагӣ як хонадони дигарро талх мекунад, дар як хонадони дигар чӣ қадар мисол шӯру футур меорад. барои ҳамин бепадару модар, бемаслиҳати падару модар накунед, и корҳоро накунед. чандин ҷавоно мара занг заданд ки ҳатто оли ёши оли 17 солаам, мегӯяд мо падару модар дарак надорад, агар якдигарро дӯст медорем, пеши як мулло бирем, моро агар никоҳ кунам мешавад ё намешавад? ин корро накунед хоҳаро, ин корро накунед бародаро. бе иҷозати падару модар ё огоҳ накардани падару модар никоҳ накунед ки ин зиндагиҳои шумо муваққатиай, ин зиндагиҳои шумо баракат надорад. ӯе ки падару модар дастша мебардорад, мега бачам қуша пиртон куна, худо ҷамътона ҷамъи бо хайру бо саодат куна, ай маҳсули ҷамътон фарзандои хуб бита, ӯ дигай, ӯ тамоман ӯ зиндагӣ дар ту баракат меёвӣ, ту фарзандои хуб меорӣ. барои ҳамин бародари азиз, ин никоҳ дуруст шидай, лекин падару модароро огоҳ кунед, аз падару модаро дуо бигиред, баъд мақсад даст ба никоҳ бизанед. ин хеле пинҳонӣ накунед ки ягон баракат намеёвед. саволи дигар. як мард писари барои зантии дошта бошад, бояд аввал ҳаҷ равад ё писарашро хонадор кунад? аслан бародарои азиз ва гиромӣ, ман мисол вақте ки агар ҳаҷ накарда бошум ва маблағи ҳаҷ вақте дар дастам омад, аз зангирии фарзандамда ҳаҷ кардани ман муҳимай. ай нигоҳи шариат, агар зандор шидани бачаи ман суннат бошад, ҳаҷ кардан бар зиммаи ман фарзай. як шарти масъала. дуюм шарти масъала ки ба гардани падар
зарур нест ки фарзанда зан бита. вале имрӯз азбас ки фарзандои мо мақсад дар ҳамун синни соле ҳастанд ки одати ҳамин мардум шидааст, аз вақташ падар ё бародар ҳамун додарша ё падар фарзандша ки зан мета, як одати мардум шидагие. хубай ҳар як падаре ки имконият дошта бошад бачакша зан бита, нек мешавад, хайр мешавад. ё бародарои дастрас бошад занаш битанд, бисёр хуб мешавад. лекин дар масъалае ки ҳаҷ бирам ё зан битун, ҳаҷ рафтан фарзе бародарои азиз. ай гарданат соқит намешавад. агар бачатам ки зан битӣ, ҳаҷ дар гарданат фарз мемонад. барои ҳамин муҳимтар ҳаҷ карданай бародари азиз. устод дар вақти никоҳ мегӯянд об набошад никоҳ дуруст намешавад. оё ин рост аст ё на? яъне мо бародаро имрӯз вақте никоҳ мекунем, дар пеши мо як чинида об меоранд, об мегзоранд, болошта хай нон мемонанд, ягон материал мемонанд. я аз вақташ аз пештарам мақсад ин дар мардуми худмон омадеста буд. вале инам як урфи мо ҳай, як одати мо ҳай. аз нигоҳи дин ин об мақсад ҳеҷ зарурат надорад. ман имрӯзо баъзе никоҳода мерам, ҳамин ду масъалара барои мардум мегӯм, ду масъалара барои мардум гӯшзад мекунам. якум, дар никоҳҳо агар аҳамият дода бошем, мардум ҳама мегӯяд ки ҳамин дастотона, мисол дастотона ҷидо монед, дастотона дар бартон кашол бигиред. яъне ҳеҷ кас бояд дастша нақапад, хеле даsto дар ин дасто набоша. мақсад яъне меган чи аст? мега агар касе дасташ ба дасти касе ҳамта баста боша, агар дасташ кашол набоша, яъне зиндагии ҳамин духтар вайрон мешавад. ира мардум меган. яъне лекин ин ягон асл надора бародари азиз. ана ҳамин ширкиёт, ана ҳамин хурофот, ана ҳамино амалҳои беасосанд. яъне агар дасти ман дар болои дастман бошад ё ангуштом дар дарани ангуштомам ки бошад, ин ба зиндагии ин додари хоҳари мо ягон зарару фоида расонда наметавонад. модарои азиз, падарои азиз, миллати бисёр азиз, аку вақте омадааст ки дигар ин хурофотҳоро партоем. охи шумо медонед ки некбахтӣ ва бадбахтӣ ин ҳамаш ай назди аллоҳ ай. ин ба ангуштои мара қапидан, дасти мара қапидан дар никоҳи ӯ ягон халалу залал ворид намекунад. як масъала аст. ман ира доим таъкид мекунам ки модари хоҳарӣ ин масъаларо сахт нагир. дигар масъала, ҳамун домода дидем ки бо туфлиҳош бар болои курпачае ки мисол ҳамун хонаи хисрша гӯем, бар болои курпачаро меояд ва дигар ба дар намекунад туфлиҳоша. инам як навъи хурофот ай. ҳамун ранги мардуми дигарам майлаш домод ки ҳаст, хай эҳтиромш мекунӣ, туфлиякоша бигиру, вале болотарай, наздиктарай як ҷо бигзораш. вай бояд бо пояфзолаш дохили хона нашавад. ё ба дар кардани пояфзол ба никоҳу ба зиндагию ба шахсияти ӯ ягон зиёну зарар надорад. ин масъалаи дигар. масъалаи сеюм, масъалаи об. оли дидем ки бародарои азиз, оли оба меоран, як вақт оби холӣ буд. ҳозир ҳамун оба ба оби замзам табдил доданд. ҳозир оби замзам меоранд.
با دردن آب زمزم باز یا عسل میریزن یا قند میدازن یا نبات میدازن و شیرین میکنن. مقصد چیه؟ یعنی اگر که نوشیدن زندگیشون شیرین میشود. برادرای عزیز و خواهرای عزیز، همین سادگی ها و همین بیفهمی ها را اگر ترک سازین، ترک سازین خواهرای عزیز. آیا زندگی هایی که پیامبر نازنین داشت، ابوبکر صدیق داشت، نه آب بود، نه عسل آب بود، نه آب زمزم بود؟ برای اینکه زندگی دختری تو خوب شود، تو مادر میان تا ببند، میان ببند، دخترک تا حفظ که، دخترک تا از راه های بد، ای شوگردی ها، ای کوچه گردی ها، ای تلفن بازی ها، بین از اینها مقصد دخترک تا حفظ که، دخترک تا نگه بدار. اگر تو بخوای که دختری خوشبخت شود، دخترک تا قرآن خوان که، دخترک تا با ادب که، دخترک تا با حیا که، دخترک تا پخت و پز نشان بده. من 10 بار گفته بودم که مال چیز آدم خوشبخت نمیکنه. یعنی اگر من برای دخترم خانه بخرم، برای دخترم مبلغ بتم، برای دخترم خانهاش همه را پر از مال اشیا کنم، لیکن وقتی دختری من تمیز نداره، وقتی دختری من آداب نداره، وقتی دختری من حرمت نمیکنه، زندگی پاینده نیست. ایرا آب نبات و آب عسل زندگی را خوب کرده نمیتونه. انا برای این حالت ها رسیدن، مادرای عزیز مهنت کنین، هوش و گوشتون در دختراتون بگیرین. مادرای عزیز و پدرای عزیز، دخترکاتون مصلحت های خوب بتین، بچه‌کاتون فهمونین که زندگی چگونه ای. نمیتونی پیش یک آدم دانشمند بر بگو بیام دخترک مای بچه مای یک جای قطیش بخیز برا، یک نصیحتش کنه، یک مصلحتش بده، یک دعای نیکش بده. برای همین آب ای عرفه. من حاضر در وقتی میارن آبا نمیگردانمش، همه آبا میارن، مقصد میفهمونم یک آیت قرآن در بالاش میخونم، صوف میکنم، میگم فقط از همی باید دخترها بنوشن. زیرا در خودمان اول بچه ها شه مینوشید، شه مردا مینوشن، بعد میبرن دختره قطعی هم دگاناش میتن. ای نگاه شریعت برادر عزیز، در جایی که مثال ببین همون اندازه چینی میده که خواهی نخواهی همون دخترک در یک جایش دهنش میمونه که دهن همون بچه در همون جا بود. ای نگاه شریعت، ای جای دهنی مرد زن نوشیده نمیتونه، زنی بیگانه، یا زن نوشید مردی بیگانه نوشیده نمیتونه. برای همین ببین شریعت که هم امیره من که هم امروز با نمی بیماری که اومده است، حاضر خدای نکرده اما اگر بیمار باشد دهن تا در همون جا بمون، همون خانه دا اگر 100 کس باشه همون 100 کس همه را بیمار میکنیم. برای همین ما صوف میکنیم. با چی میگم همون دخترک ها هم حتی یجوه ننوشن، برای احتیاطاً همون را پیاله دا بریزن، مادامی سوره قرآن که داره همون را بنوشن. انشاءالله دعا کنن که خداوند زندگی های خوبشون بده. انا میره اگر هر یک داملای، هر یک نکاگری که همین چیزای من گفتم همین را فهمانین، انشاءالله همش خوب میشه، همش نیک میشه. همین را رعایت کنین. خب سوال دیگر، بابا جان اصول دین به چند قسم است؟
усули дин аку вақт дошта мо китоби фарзи айн мехондем. бози фарзи айнам намехонанд дигар, ба филм дигар ҳаму китобам ба чашмам намераса, намебинемаш. ҳаму китобда мегӯд усули дин бародар 8 қисм аст. бигӯям бо то ҳар якро чӣ исм аст. аввал тавҳид бошад, эй мусалмон. дуввум адл аст бинобар амри султон. мақоми савуним бошад имомат. мақоми чоруним бошад нубувват. ва панҷум амри маъруф аст бингар. шашумро наҳйи мункар боядад. ҳамин хел мерафт. яъне 8 мегуфтанд. вале бародарои азиз ва гиромӣ, худо раҳмат кардам соҳиби фарзи айнам, вале имомате ки дар ҳамун ҷо омадааст, бибин пешаи нубувват омад. лекин худо раҳмат кунад домлаҳои мора и имоматера ки шояд бигем ба ақидаи аҳли ташайюъ ҳаст, аҳли суннати мо имомата маъношаи тарӣ мекарданд: кори охиратро ай кори дунё муқаддам донистан. имомата ё ин хел таълил мекарданд. лекин агарчанде ки ира агар ҳамун ақидаи аҳли ташайюъ шиъаҳоро агар бигзорӣ, ин бисёр хатари калон дорад, ки онҳо имомҳошона имомҳора онҳо пеш аз паямбарҳо мегзоранд. мақому мартабаи имома ай паямбар боло медонанд. барои ҳамин усули дин ҳамон оманту биллоҳи ва малоикатиҳи ва кутубиҳи ва русулиҳи бинен вал баъси баъдал мавт. агар мо усули дин гуфта асли дина меган. асли дини мо чи ай? имони бо аллоҳ, имони бо расулони ӯ, имони ба малоикаҳои ӯ, имони бо китобҳои ӯ, имони ба рӯзи қиёмат, имони зинда шудани баъд аз мурдан. ана ино усули динанд. ана меё асли дини мо ҳамино ҳам, бародар азиз. вале бин яке аз аминҳоро касе агар мункир шавад, одам ай дин бегона мешавад. анами усули дини мо, бародарои азиз, ана аминай. саволи дигар: устодҷон, чизеро хӯрӣ ва баъд фаҳмӣ ки дар таркибаш гӯшти хук дорад, баъд чӣ кор кунем дар ин ҳол? оё гунаҳгор мешавем ё на? яъне ҳар як чизеро ки бародарои азиз шумо вақте истеъмол мекунед, ҳатман ҳаракат кунед ки ҳамун таркиботша нигаҳ кунед, ҳамун саставша як борак бихонед. дидем ки ягон чизи шубҳаовар нест, дигар ба ҳазур тановул кунед. лекин вақте хӯрдену баъдан маълум шуд ки дар таркибаш ҳамин аст, бародарои азиз, ҳамун тавбара ба сӯи аллоҳ равон мекунен, аз аллоҳ тавба мекунен ки худоё ҳаминҷа ман лағжиш кардам, худоё ман ҳаминҷа камбуд кардам, худоё дар шиками ман мақсад аз ҳаром чизе рафт, ба фазлу карамат бибахшӣ, ман ҳамира хатоан кардагиам, ман ҳамира саҳван кардагиам. иншоаллоҳ худои меҳрубон мебахша. бародар азиз, ҳамин ҳолат дар абубакри сиддиқ шид разияллоҳу анҳу. ҳару замон як хизматгоре дошт, як ходиме дошт, доим бегоҳиҳо кор мекард дар бозор. аз ҳисоби кори бозораш як нонак мегирифт, меоварду бо абубакри сиддиқ мехӯрданд. абубакри сиддиқ разияллоҳу анҳу лекин доим мепурсидаш: аз куҷо овардира, чӣ кор кардӣ? як бегоҳ мега бисёр ҳазрат мақсад гурснаи бад будану ё дилшон пур буданд ки хай дигар ки ғулом мусалмон охӣ, дигар и ҳеҷ вақт мақсад айрои ҳаром чизе намеёрад.
و گرفت تناول کردن گرفت. بعدا غلامش گفت حضرت این بیگاه نپرسیدی؟ گفت چرا؟ گفت آخه نپرسیدی که این نان از کجا آمد؟ گفت برای چی سوال میکنی؟ گفت آخر من پیش ای مسلمان بودنم در دوره هایی که مسلمان نبودم من فالبین بودم، من مردم فال میدیدم. یک روز یک آدم آمد فالش دیدم ولی پول نداشت که برای حق خدمت ما بده. این روز در بازار گفت با همو وا خوردم، از همو دوره جاهلیت قرضدار بود، از دوره همو مسلمان نبودنم پول برآورد داد، به همو پول فال بینیم همین نان خریدم. ابوبکر صدیق میگه انگوشش در حلقش انداخت، زور زد که پرتافتش نتونست. بیرون برآمد میگه آب میخوره، هر چنده که زور میزنم نمیبراید. میگه بعضی آدم گفتن ابوبکر خدای مهربان رحمت کنه پدر و مادرت، خیلی اکو سهوان شده است، مقصد ترکش که آخه این قدر یک نالک رفته در معده چسبیدگی او جانت نبراید. ابوبکر صدیق گفت اگر جانم قطعا ناله هم که براید من راضیم، به خاطری که از پیامبر گرامی شنیدم که کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب تاب بگیرد ببین وی ارزنده آتش جهنم دارد. از این لحاظ گفت من نمیخواهم که جسد من از حرام آب تاب بگیرد. گفته همون را اخیر گردون بیرون در پرتافت. خیلی تقوای حضرت ابوبکر صدیق بود. ولی اگر شما این کار کرده نتونین توبه هم کنین، الله مهربان میبخشتون برادر عزیز. سوال دیگر، یک شخص مسلمان در آب غرق می شود، درجه شهیدی میبرد یا نه؟ ما حدیث داریم برادر عزیز که پیامبر میگه الشهداء خمسة، شهیدها 5 تا هستند. یکی از آنها الغریق، یعنی کسی که در آب غرق می شود پیامبر نازنین میگه او شهیده. یا کسی که زیر یگان دیوار میمونه یا امارت در بالاش چپه می شود وی هم شهیده. یا کسی در درون یک خانه است که خانه می سوزد، این الحریق هم هست، غریق هم هست، حریق هم هست. کسی می سوزد وی هم شهید می شود. و کسی از همین مطعونش نمی طاعون نمی وبای امروزه، کسی از اینم که گذرد اینم شهیده. گو المبتون با دیگرش کی است؟ دیگرش یک آدمی که ای کسلی شکم درد میگذره وی هم شهیده. همین ها همه شهید هستند. انشاءالله درجه را میبرم.